Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Ni amakuru rero tugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu muri iki gitondo. Nyaboneka turaza kuba tugenda tugaruka kuri match yagendaga iba ku munsi w'ejo, cyane cyane yahuje ikipe ya APR n'ikipe ya Elimelek. Match yaje kurangira ari ubusa ku busa kuri performance mbi y'ikipe ya APR ndetse n'abafana b'ikipe ya APRFC mu kwitwara nabi. Dore ko magingo aya ngaya inama ikaba ikomeye cyane yateranye ahangaha nkuko biri kuba bigenda bitangazwa, ndetse iyi nama nta kindi iri kwiga ku myitwarire y'abafana b'ikipe ya APRFC baje kwigaragambya iremera ku nzu ya Ferwafa ndetse no mu mihanda. Ibi ngibi bishobora kuvamo ikibazo gikomeye cyane, aribyo tugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu. Ni inama rero y'ubuyobozi bw'ikipe ya APRFC buri kwiga ku bijyanye n'abafana bagaragaye bari gutuka umusifuzi, ndetse yemwe ikipe ya APRFC ivuga ati birabihabanye n'indangagaciro za ikipe yacu. So burumvikana ko ni byinshi turaza kuba tugenda tugarukaho, dore ko turagaruka no ku gitego cy'ikipe ya APRFC cyaje kugenda cyangwa ari nacyo cyaje kugenda kiba imbarutso y'ibyaraye bibaye, byaje kugenda bituma abakunzi b'ikipe ya APR batishimira uburyo basifuriwe. Byose tugiye kuba tugenda tubibanamo gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda n'ubundi ngaruka ku makuru ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport nyuma ya Serumogo ari aje kuba agenda atandukana n'iyi kipe ya Rayon Sport. Ni igiki gikurikiye, dore ko maginga yangaya hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ikipe ya Rayon Sport hitezwe undi mukinnyi mushyashya uraza kuba agenda yinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Ntago ari umwe, ni abakinnyi batatu rwose ubona ko baraza kuba bagenda binjira hano mu ikipe ya Rayon Sport. So nibyo ngibyo rero tugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Mvuga ni nyaboneka nimba utarakanda subscribe, reba ahantu handitse ijambo subscribe urikandeho, ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko aba ari menshi. Nyaboneka rero nta kindi rero usabwa wowe bana natwe ariko unakanda subscribe, kuko iyo ukanze subscribe bikorohera kubona ibiganiro byacu tuba tugenda duterekaho mu gihe gitoya. So ni amakuru rero yihuta kandi agezweho, ngira ngo tugende tubanamo gatanu kuri gatanu. Maginga yangaya hano mu ikipe ya Rayon Sport ni byinshi biri kuba bigenda bivugwa, cyane cyane turaza kuba tugenda tugaruka, ariko nanone sindibagirwe ibiri kugenda bivugwa mu ikipe ya APRFC. Ni ikipe ya APRFC ku munsi w'ejo yazaga kuba igenda ikora imyigaragambyo, dore ko bagiye kwibigaragambije muri stade, bagenda bigaragambya n'ubundi bakomeza ku nzu ya Ferwafa, dore ko match yari yabereye muri stade Amahoro. Ariko ku rundi ruhande naga abakunzi b'ikipe ya APRFC wabashima ibyabaye, ariko nanone ikibazo gihari ku ruhande rw'ikipe ya APRFC ni ikibazo kijyanye n'abafana b'ikipe ya APRFC. Bavugaga bati igitego cya Youssef Dauda yaje kuba agenda atsinda, bakavuga ngo ni oruje, cyari igitego, ni nacyo cyaje kuba kigenda gituma izi mvururu zigenda ziyongera, byatumye benshi bagenda bavuga ati ikipe ya APRFC ikozwe mu mufuka, bikaza no kugenda bizamura umujinya w'abakunzi b'ikipe ya APRFC. Ntatinya no kuvuga ko ariyo ntandaro yaje kuba igenda iba iy'ibi ngibi byose. So bikaza guhita bihura rero na bamwe mu bafana nyine kwihangana byananiye, batuka umusifuzi, batuka ubuyobozi bwa Ferwafa, bajya no kuri Ferwafa
kwigaragambya, ngira ngo amafoto yagiye agaragara. Rero muri iki gitondo hakaba habyutse hari inama ikomeye cyane hano mu ikipe ya APR FC, inama ishinzwe kuba igenda ireba bamwe mu bafana bagaragaye bariho bagenda bavuga cyangwa se bariho bagenda batuka abasifuzi ndetse banigaragambya. Ibi ngibi biraza kuba bigenda bivamo ibihano bikomeye cyane ku ruhande rwa bamwe mu bafana b'ikipe ya APR FC. Uko waba wasifuriwe nabi kose ntibiguha uburenganzira bwo kwigaragambya muri iki gihugu. Nyaboneka ngira ngo byumvikane yuko kiba ari ikibazo kiba kigiye guhita gihindura isura, ari nabyo abantu muri rusange bakunze kuba bagenda bagarukaho bavuga bati ibi noneho biraza kuba bigenda birangira gute maginga yanga. Turaza kuba tugenda tubigarukaho 5-5. ubona ko ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC imwe mu makipe rwose usanga ku kijyanye na discipline aba ari hejuru, bavuga bati turaza kuba tugenda duhagarika bamwe mu bafana ndetse iyi myitwarire ntinakwiye mu ikipe ya APR FC. Ubundi tuyimenyereye yandika amabaruwa abafana wenda bakajujura, ariko ibi ngibi rwose kwigaragambya, nahoze mbona bamwe mu bavandimwe bagendaga batebya bavuga bati ubu iyo baba ari abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ubu mabuso zari bube nyinshi cyane. Ubundi abandi bakavuga ati n'abareyo bananiranye, abandi bakavuga bati ibi ngibi bimaze kuba bigenda bimenyerwa. Ubona ko ni ikibazo gikomeye cyane kandi kigomba guhita gikemurwa hakiri kare, kuko football ni football. Nyaboneka ntago kwigaragambya biri mu bimwe bigize football. So byumvikane yuko nyaboneka haraza kuba hagenda haba inkoni n'akanyafu gakomeye cyane karaza kuba kagenda gacibwa cyangwa se gakubitwa bamwe mu bafana b'ikipe ya APR FC rwose bagiye bagaragara ahangaha, kuko bari benshi bagenda bigaragambye. kandi mu gihe mu gihugu cy'u Rwanda rwose ibi ngibi ni level twagiye turenga, ubona ko ari nacyo kibazo gihari giteye inkeke. So nagari ibyo byonyine rero, kandi turaza kuba tugenda tugarukaho. Reka twerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport ni byinshi biri kugenda bivugwa maginga yangaya, nyuma yuko umutoza aje guhagarika Asimani, nyuma yuko ikijyanye n'itsinzi rwose gikomeje kuba kigenda kibura hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu ibintu bikaba biri kugenda birushaho kuba bibi cyane cyane hano mu ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane yuko aha muri Rayon Sport rwose ikibazo kiracyahari, kandi ubona ko ikibazo kugira ngo kibe cyakemuka birasabwa umuti urambye, dore ko bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baje ko bagenda bagaragara bariho basaba Uwayezu Jean Fidel ko yagaruka akayobora ikipe ya Rayon Sport. Narababwiye nyaboneka abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bamwe atinya kuvuga ko uruhare rwa bamwe ari rwo rugenda rutuma ikipe yanyu isubira inyuma, kuko usanga aho kugira ngo barebe inyungu z'ikipe ahubwo bamwe baba bibereye mu tuzu tumwe na tumwe tuba tutanashinga, kandi ugasanga rimwe na rimwe utu tuzu two tufite inyungu tugamije hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo uyu mugabo Jean Fidel hari bamwe mu bareyo bagiye bamunenga, ariko maginga yangaya nta mureyo n'umwe utifuza Uwayezu Jean Fidel. Wabonaga ko ku munsi w'ejo abafana bagendaga bamusaba bamubwira bati turagukumbuye, nyaboneka garuka ugende n'ubundi uyobora ikipe ya Rayon Sport. Ukibaza ngo ese ibi biraza kuba bigenda biba impamo, dore ko nawe yaje kuberurira arababwira bati rero njyewe ibyo nasabwaga hano mu ikipe ya Rayon Sport rwose ibyanjye narabikoze, ndagenda naretse abandi ngo baze batware bayobore. Ubona ko rwose we nta n'icyizere cyangwa se ntago yigiza aca ku ruhande, rwose yababwiye ati ibyo nagombaga gukora narabikoze, ubwo rero nahariye abandi. Byumvikane yuko rero ubwo ni umukoro ukomeye cyane ku buyobozi
ndetse n'abazasigare. Ubona ko ikibazo kikiri hano mu ikipe ya Rayon Sport, usanga umuyobozi uje nta kindi kintu kimuzanye uretse rwose kuza agasenya ibyo bagenzi biwe bagezeho. Ni ukuvuga ngo nimba ari iyi komite y'inzibacyuho ya meya, araza ahite yumvisha yuko ibyo uyu yaje Tade yakoze, yaje asimbura, nta kintu byari bimaze rwose, akaza agasenya kubaka icyitwa abakinnyi nkaba nabaguzwe na Tade bagatereka ku ruhande. Ubona ko ari nacyo kibazo gikomeye cyane kikiri hano mu ikipe ya Rayon Sport. Wibaza ngo iki kibazo kizagenda gikemuka ryari, kuko aba basaza nibo bantu ba mbere bakomeza kuba bagenda bagwisha iyi kipe ya Rayon Sport mu bihombo. Ndetse ntanatinya no kuvuga ko uyu Jean Fidel ari umwe mu bantu bayoboye ikipe ya Rayon Sport nta marangamutima, nta kubogama, nta n'izindi nyungu ku ruhande. Nubwo bano basaza bavuga ngo ikipe ya Rayon Sport ngo ibarya amafaranga, nibaza impamvu bayirwanira nkayibura. So ubona ko ikibazo kigihari ni ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kwicara bakibwiza ukuri, bakavuga bati ese ibyo twirirwamo turwana cyangwa se ibyo twirirwa dushwanira birakwiye, cyangwa igikwiye ni ukureba umuti uhamye wo kuba twarwana cyangwa se twarwanya ibibazo biri ndetse n'aya macakubiri usanga ari ahangaha muri Rayon Sport. So ubona ko ni ikibazo kigihari kigikomeye cyane, kandi ubona ko kugira ngo kizagende kirangira hano mu ikipe ya Rayon Sport birasaba umuti urambye, birasaba kuvuguta cyane cyane ndetse n'imbaraga zidasanzwe. So byumvikane yuko rero ubwo hano mu ikipe ya Rayon Sport ari akazi gakomeye cyane ko kuba hagenda hagira byinshi rwose bigenda abikorwa hano mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo haboneke umuti urambye. Reka ngushimire nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, nyemerera ureba hano handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho, ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho nyaboneka.